Nidaul Islam. وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga palanggungan hapag-iman, murah-murahan, yan kamu bihayaon si musugpat hatiranan ini, doon nagkalabay ring haamuin long ta social media, live Facebook, tamikyan hatiranan sin pagtawakon sin kami mother frequency, sinamuin Thunder Bravo, amuin diha frequency ini long ta awon programa sin mga kaguruhan tungod paamuin long ta magdihil pangadjian ha mga wakto na sabot nila bangko no sila dimihil pangadjian. Murah-murahan bang mayan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala masi-masi long tabiak mga dirihilan kusog iwan kaya salta kabuhi amuin mapakay mausal sing kita niyo ha madawhat na to in ulong rahmat iwan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyanasin ari mga palangguan sin kami hatiranan in adlaw ini adlaw hikarwana sin pagtangka sin kita niyo di habulan Ramadan. Alhamdulillah bang mayan masi-masi ingka kusog iwan kaya biya nasin pangindwa atakaina di kato niyo katan amoy mausal na tuin kakusog na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala matunay na to inding ha mga piyawajib kato sinallahu subhanahu wa ta'ala di habulan ini teng namayan ha long ta pagpuasa ha adlaw niya iwan na sin mga sunnat ni haruman ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amunay mga tarawih ini nikatan ding ha mga ibadat siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala di habulan mulia ini. Jadi niya mga katutay mong na aga maistam pagkalong tabi mga in bulan amun yari kita niyo halaw man niya biyayaon bulan Ramadan in bisrahon na to bilang tumo hawak to niya amo na in parkala hihinangon sing kita niyo tungod pagpuasa di habulan Ramadan. Amo ini maniyo deng ha mga bisraw sing kita niyo in paliharan sin pagpuasa. Amo in siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo bilang fardo ha mga naggukulal beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala in naraak sila papagpuasahon sin Allah ta'ala di habulan ini. Amuin pagpuasa ha aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun pagpuasa magad hadja hawa nafsu kabayaan sin baranta karna bang baranta inakarunta na
mabaya sa iniminum, mabaya kumaon. Iban na singkay na mga hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala, kasusuwan sin ginhawawaranta, kasusuwan sin hawanapsuta. Sumagawa bilang Muslim, nga kuna nag-aagama na ugning hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala muna agama Islam, bilang pagmalila patuhan Rabbul Alamin, way rapat in suway agarunta in kawayaan sin Tuhan Rabbul Alamin tagpapanjaryan kato, palabihon ta ring kawayaan sin ginhawaranta sin hawanapsuta. In pagpuasa ha bulan Ramadan, kabalikan ko kun pangakad hakawayaan sinbaran, sabab namang kawayaan sinbaran ta inagarunta ini, mamarahin na sa ini ng kaadlaw hadja, at arwa adlaw, at watu adlaw, in puasa on singkitan nyo ha bulan Ramadan. Biyasin kabiyaksahan paghinangon sin mga katawtay manghuran kaibanan, mangmen sila hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in aginilabang mayan law na aunting gilan pitra. Ang kaadlaw, dua adlaw, tu adlaw, taas na siyam adlaw. In pagpuasa nila ha bulan Ramadan. Sabab na, in mahal ka law na aunting gilan pitra. Ang bukon yadto inding ha mga aturan daakan kato sin Allah ta'ala pagpuasa ha bulan Ramadan. Para pun indaakan sin Allah Ta'ala, papuasahan kato niyo in katan iadlawan habulan Ramadan. Kung magpipi hadya kita hangka adlaw, ruwa adlaw, tu adlaw. Sa papuasahan kato niyo in katan iadlawan sin bulan Ramadan, karna amuyad to in siyara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, panabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lapay inkatan umat niya sampai pahuling zaman. Ngayon ito baha mga katotay manghuran, baha sin kaawam, hasyara hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod pagpuasa, at tawakan baha pasal sin wala datuod di mukot in pag-iman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan di da masampurna in pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Ang paingkabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala na katutay mo na agama Islam, bang kita nag-ibadat kaniya, bukon pag-ibadat sa puti, bukon lamo-lamo kung hadjalong simbahasa, sa ibadat, magpaamo, sin kaaginato magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin agarun na to, bang uno insara, siyara ka to, sintuhan na bulalamin, hauno-uno na tibayhuan, sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, dali niya mga katote mo na agama Islam, in bisarahon na tumanyo-tiyo, amo na intungod papagpuasa. Uno waha, indeng ha mga biyayta kato sin agamata, tungod papilaharan pagpuasa. Tagnaan na to mga tayo mga agama Islam, ha pangadjian na to tungod pagpuasa, ingaton na to bang uno in ta'rifan atawakan definition sambat sin bahasa Anggalis sin pag-iyanon as-sawm atawakan as-siyam. Uno waha in makna niya ini sin pagtagon puasa. Biyayta sin mga ulama law nila as-sawmu huwa al-imsak biniyatil ibadati lillah an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. In makna law na atawakan definition sin pagpuasa, al-imsak amuna in pagtangka, pagtahan atawakan pagsandal, biniyatil ibadati lillah, sarta iban niyat magtag-ipon, mag-ibadat
karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin tangkaan, unin tahanan, unin sandalan, an jami'il mufattirat, magtangka, niat mag-ibadat, karena sin Allah ta'ala, daing hakatan sin makababatal, nasabot sin sara, tungod pa puasa. Amuyad tuin ding hamanga, long ta definition sin pagtagon puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Tumagda long sin mga ulama ding hakagwa sin fajar sadiq. Dito kaw magtangka ding hakatan sin mapatut patangkaan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumagna ding hakagwa sin fajar sadiq ila ghurubis syams sampai patungugom insura sin mahapon. Laong taamuin tumugom na siya, sumud na in dum. Amuyad to mga katotoy mo nga may Islam, in ma'na definition sin pagtawagon puasa. So manjari mga katotoy mo nga may Islam, naus na to na bisara, intungod pa amuin hatihan sin pagtawagon as-sawm at tawakan pagpuasa. Habiyayaon lumatun kita niyo, ingaton na to, unuwahain hukuman sin pagpuasa. Biyantang sin sara, hamanga beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabya na sin aging mga katutibon haag, may Islam suway na to kaingatan in hukuman. Sin pagpuasa, iwan na sin uno-uno na ibadat, siyara sin Allah ta'ala, ba't na to kaingatan, parag buson ang gautaan haginhawaran na to. Sabab, aun lima hukuman siyabot kato sin sara, ay roon nakafardo at tawakan wajib, ikarwa sunnat, ikatu pagtagon mubah, ikaupat makruh, ikalima ramikyan, amunain haram. Dahil hamang lima hukuman, biyandang kago, sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. In lima hukuman ini, aon kanya-kanya, longta, kamaksuran, iwan hatihan niya, bang unin fardo, atawakan wajib, unin haram, unin sunnat, unin mubah, unin makruh. Inyan katan biwutangan aturan katan sarta laum tahukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumanjari unuwahain hukuman sin pagpuasa. Habulan Ramadan. Uno ini baha sunnat atawakan fardo atawakan wajib. Suway na to kaingatan, matay muda agama Islam, in hukuman ha ini. Supaya na to maparagbo sa ginhawaran na to, in kakahinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala labiluwa, pagpuasa di habulan Ramadan. Law si mga ulama, sawmu Ramadan na ruknun min arkanil Islamil khamsa. In pagpuasa law na habulan Ramadan, in ini ambuk siya rukun deng hamanga karukun-rukunan sin agama Islam amu in nasabut lima. Ambuok siya ring hamanga lima rukun sin agama Islam in pagsambahyang. Wahiya paridatun paradahallahu ala ibadih. Sarta in siya ini fardu Piyardo siya sin Allahu ta'ala maun pa mga ipon niya. Unin hukuman, fardo, in hukuman, sin pagpuasa, Allah subhanahu wa ta'ala in nagpafardo doon ha mga ipon niya. Hati ni bang pardo, mga tayo mga agama Islam in suway tuod ini hinangon sin kita niyo karna daakan sin Tuhan Rabbul Alamin
ipapahinang kato niyo, bang nato mahinang madawhat nato inulong iwan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang nato mahinang kabogbugan infyardo sin Allah ta'ala, makadawhat kita niyo pahala tungbas ding hatuhan Rabbul Alamin, sarta haadlaw akhirat ding mga tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala, in papaghulaon niya kita niyo halawam sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadlaw kana. Arapon bang tari hinangon in piyardo sin Allah ta'ala kato niyo, na madawhat nato in mulka astur dugal sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang kita niyo karugalan sin Tuhan Rabbul Alamin, waliyadu billah, in kaaunan sin ipon niyan, wala niya tiyunay in piyardo sin Allah ta'ala kaniya, dito haadlaw kana papaghulaon siya dito halaw man sin apinar ka jahannam, waliyadu billah. So in hukuman sin pagpuasa, piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatiap-tiap ipon niya. In dalil niya mga palangon haagama Islam, yatarrang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wad dalilu ala dhalik, kauluhu ta'ala, in dalil manunjuki pagkafardo sin pagpuasa, amuna in parman sin Tuhan Rabbul Alamin, ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim, ya ayyuhalladina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala manunjuki pagkafardo sin pagpuasa, panawag-tawag sin mahasot si Allah, ya ayyuhalladina amanu, o kamu mga bariman, tiyawag sin Allah ta'ala in mga ipon niya bariman, unin partawagan sin Allah ta'ala, kutiba alaikumus siyam, kutiba bimakna furidah, o kamu mga bariman, piyardo kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa. Piyardo doon kaniyo sin mahasot si Allah in pagtangka, pagpuasa di habulan Ramadan. Nasabot na kaina in definition sin pagtagon pagpuasa. In pagpuasa, amo na in pagtangka, pagsandal, niyat mag-ibadat, karna sin Allahu Ta'ala, daing hakatan sin makawawatal, daing namayan, hakagwa sin fajar, tumagna, daing hakagwa sin fajar sadik, sampay katugom sin mataksuka, kasadlop niya sin mahapon. Amuyad to in piapardo sin Allahu Ta'ala kato niyo in magpuasa habulan Ramadan, kama kutiba alal ladina min qablikum, biya dalong sin Allahu Ta'ala sin kafardo, hamang nga sila ummat na kauna rin kaniyo. Amuyad to in baita sin Allahu Ta'ala. In sa kaula-ula mga tay manguda agama Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala, via fardo niya in pagpuasa kato niyo katan, ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huling zaman, biya da isablong sin Allahu Ta'ala kapardo hamang sila ummat na kauna rin kaniyo. Hati niya, bukun hadja kita'y naraak sin Allahu Ta'ala papagpuasahon, katan sin ummat na kauna, biya pardo da isab sin Allahu Ta'ala kanila, in pagpuasa, biya da isab sin kapardo kato niyo, ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattakun, long sin Allahu Ta'ala, in bang niyo mahinang, in pagpuasa ini, haaturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta ka-ikhlas patuhan Rabbul Alamin, in pagtangka haadlawan sin Ramadan, long sin Allahu Ta'ala, in bunga niya, madawhat niyo, hapagpuasa niyo, la'allakum tattakun, mura-murahan, magmabuga kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala.
biya da kita biyaitaan sin Allah Ta'ala in bunga sin pagpuasa ha bulan Ramadan mahinang kauring ha mga tao nagmamabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amo ini in bunga sa rayaw-rayaw sin pagpuasa ha bulan Ramadan biidnillahi Subhanahu wa Ta'ala. So amo yadto mga tay mangudaa ka Islam in ayat manunjuki pahukuman sin pagpuasa ha bulan Ramadan sininini fardo piyardo siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala doon ha mga bariman patuhan Rabbul Alamin. Ikarwa dalil mga tay mangudaa ka Islam bastahon sin ako tungod ka fardo sin pagpuasa biyaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inka inayad to dalil kiyawa taha masdarul awal sin agamata amunain longta parman sin Tuhan Rabbul Alamin. Ikarwa dalil amunain sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya mulia gimwa deng harila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalil sin kafardo atawakan kawajib sin pagpuasa ha bulan Ramadan. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khams. Nabangun long na in agama Islam doon ha atas 5 parkala. Sa kaula-ula, tubindog lang na inaga mabangun di halima parkala ini. Nabangun lang na inaga ma Islam ha atas 5 parkala. Amo ini in pag-iyanon pagbahasahon sing kaibaran lang na the 5 pillars of Islam. 5 urukon sin agama Islam. Sabab lang sin Nabi, nabangun lang na in Islam di hataas haupat 5 parkala. Di timindog in agama nabangun 5 parkala. Panagnaan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Panagnaan urukon sin agama Islam in sa kaula-ula di dumagbusin ka Islam sin tiap-tiap Muslim hingga suway dumagbus in 5 ini panagnaan in suway siya magsyahadat magnaisaksi sin wayroon Tuhan mapatot pagtag-ipunan kasabunnalan tupot tunggal da in Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan lamod din pagsaksi niya bilang syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sinsabon nato rin Muhammad ipon niya, iwan rasul niya. Ipon sin Allahu Ta'ala, iwan rasul daak sin Allahu Ta'ala, nagpasampay sin risala, naugdang hadarat sin Allahu Ta'ala, pagkato niyo katan. Amo yatin panagnaan rukun sin agama Islam amo na in pagsyahadat magnaisaksi sin wayroon Tuhan mapatot pagtag-ipunan kasabunnalan tupot tunggalin Allah sarta magnaisaksi hi Muhammad daak niya iwan ipon sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ikarwa rukun sin agama Islam mga tayo manguda agama Islam wa iqamis sala amunain palindugon in sambahayang 5 waktu. Sumuno hapag syahada amunain suway kita tumunay sin sambahayang 5 waktu bilang had sin agama mahugot na wangkil sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikaturing ha mga urukon sin agama Islam ita'id zaka amuna in magtunay sin zakat. Magtunay sin zakat. In ini lamod deng hamanga urukon sin agama Islam nasabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di na to nalilayon hambuk-hambuok in rukun ini karena bukun ini maudu ta sabab dugaing parkala imbis saron diha ini maudu dugaing in sabuton tariha ini karena in long ta maudu sin kita paliharan sin pagpuasa. Di ta na masabot in tungod pagsyahadat, in tungod pagsambahayang, iban tungod pagtunay sin zakat. Karena ini dugaing maudu tayo mga agama Islam. Demikian lamud lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ding mga rukun sin rukun sin agama Islam wa hajjil bait amuna in magnaik haji pa Baitullahil Haram. Ikaupat rukun na sabot di hadith ini amuna in magnaik haji pa Baitullahil Haram. Hikalima ding mga rukun sin agama Islam na sabot diha long ta hadith ini amu in hadith akhrajahu al-Bukhari piagwahi Imam Bukhari long niya hikalima ding mga rukun wa sawmi Ramadan amuna in pagpuasa habulan Ramadan. Pagpuasa habulan Ramadan lamod deng harukun lima sin agama Islam nasabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakyariwayat hi Imam Bukhari. Amo ini mga tayo mga agama Islam in dalil sin kafardo sin pagpuasa habulan Ramadan nakasabot na kita dua dalil muna dalil ha Quran mahamulya hikarwa amuna in sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manunjo kising kafardo sin pagpuasa habulan Ramadan hakatan ipun bariman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad tu mga tayo mga agama Islam matarang in baita kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin in hukuman tu sin pagpuasa habulan Ramadan in iniraakan sin Allah ta'ala bilang wajib atau kan fardu hatiap-tiap na nga kumukmin patuhan Rabbul Alamin. So kaya baita si mga ulama law na wakad furida siyamu Ramadan fi sanati thaniya min al-hijrah. Sabun na tuod law na fardu in pagpuasa habulan Ramadan fi sanati thaniya hatahon hikarwa deng hapag hijra sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deng Makkatul Mukarrama pa Madinatul Munawwarah. Na fardu siya hatahon hikarwa deng hapag hijra paglain sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deng Makkah maun pa Madinatul Munawwarah. Amuyad tuin launta waktu ka fardu kaniya hikarwa tahun na sin paghijra si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon na Madinatul Munawwarah. Sampai lang si mga ulama wasama ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat. Sampai lang na in kaya puasahanda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lugay niya lang tanabuhi di halaw man sin dunya ini nakaabot siya lang na nakapuasa 9 Ramadanat siyam Ramadan kaya puasahan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaktu buhi pa siya. So amuyad to mga palangwan ha agama Islam inding ha mga longta hukuman nasabot tahay doon tungod papagpuasa habulan Ramadan. So lumaton kita paamuin longta syurutuhu mga syarat niya. Syarat sin pagpuasa habulan Ramadan. Law si mga ulama, sawmu Ramadan lahu syurutun arba'atun. In pagpuasa long na habulan Ramadan, aun siya kasyarat-syaratan in taod niya upat. Upat din ha mga syarat sin kawajib sin pagpuasa habulan Ramadan. Muna sa butod sin kita mga tayo mga agama Islam, so ini kahatian sin kita in mga perkara na sabot ini,
Yari tibtay ni matay mo da agama Islam invite asin kitab. Muna siya butakaina long ta in ta'rifan sin pagpuasa sampai nakaraton kita paamuin hukuman sin pagpuasa di Ramadan. Habiyayaon lumaton na kita pa mga syarat niya, syarat sin pagpuasa ha bulan Ramadan, hasupaya kaingatan ta inhihinangon ta sarta intungod paamuin parkala pagpuasa ha bulan Ramadan. Muna ding ha mga syarat upat na sabot diha ini law si mga ulama al-Islam. Panagnaan syarat al-Islam fala yajibu as-sawmu 'alal kafir. In pagpuasa ha Ramadan in suway in kaaunan niya sinta magpuasa nagaagama haagama Islam suway in kaaunan niya Muslim siya patuhan Rabbul Alamin nagaagama haagama Islam. Fala yajibu as-sawmu 'alal kafir, di lang na mawajib in pagpuasa doon hata o kafir amon bukod siya nagaagama haagama Islam. Atin niya suway in kaaunan sin magpuasa nagaagama haagama Islam sarta na ko siya Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala karna in pagpuasa wala na wajib hata o wala nagaagama haagama Islam sarta di magkahagad akatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta wala niya kikila in agama Islam bilang agama na ugdeng hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na wala ini kewajiban in mga sila kafir. In kewajiban amuna in mga Muslim mu'min patuhan Rabbul Alamin. Habya na sin ayat na sabot takaina parmasin Allah ta'ala ya ayyuhalladina amanu kutiba alaikumus siyam. O kamu mga bariman nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala nag-aagama Islam na fardo doon kanyo in pagpuasa biya si kapardo ha mga sila umat na kaunaran kanyo. In siyabot diha ini sin Allah ta'ala pia fardoan sin pagpuasa amo na yung mga mu'min nag-aagama Islam na nga kubariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Arapon in mga sila kafir wala naraak, wala sila kawajibi sin pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin karna labiluwa tungod pa pagpuasa ang Ramadan karna in sila bukun sila hajumlahan sin mga bangsa muslimin amuin na nga kung Muslim patuhan Rabbul Alamin wala sila nag-aagama Islam nga sabihan to wala sila kaya wajiban bukod sila lamod din mga naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karna minsan pa sila magpuasa bangin sila wayrong ka-Islam nila wala sila na kung Muslim di datay maun sin Allah ta'ala in pagpuasa si mga sila kafir. Hangkan na di yadto mabilang in ibadat hinang marayaw sin mga sila kafir di yadto bilangon ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karna ding mga syarat tay maun in ibadat patuhan Rabbul Alamin ay suway in kaaunan mo na nga ko Muslim patuhan Rabbul Alamin kikila mo in Allah ta'ala bilang Tuhan tagpapanjarihan kay mo piaparat saya mo siya'y mapatut pagtag-ipunan hasupaya tay maun inibadat mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Arapon kabalikan ko in mga sila kafir wala nag-aagama Islam minsan pa sila maningod-singod magpuasa habulan Ramadan di dayad to sila dihilantong bas sin Allah ta'ala pagpuasa nila karna wala doon ka nila syarat amo in panagnaan suwa in kaunan nila na nga ko Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala kikila nila in Allah ta'ala bilang langta amuin tagpapanjarihan kanila amuin mapatut pagtag-ipunan sintiap-tiap siulakan ding habang sa manusia amuyad to inding mga langta syarat panagnaan in suway in kaunan mo nag-aagama Islam Muslim ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw syarat mga tayo mangudaaga Islam sin pagpuasa amunain lang si mga ulama al-bulog amunain sangput na in umur at tawakan pangumulan sin tao kaya wajiban magpuasa. Fala yajibu ala sagir
wala kya wajiban in mga sila bata-bata pa magpuasa ha bulan Ramadan. Kabalikan ko, subay in kaaunan sangput na in pangumuran ang pamawajib doon kaniya in pagpuasa. Arapon in bata-bata, wala pa si mangput in pangumuran, wala siya kawajibi sin pagpuasa. Sa amura kuman hinangon sin maas niya, in praktison in kaanakan nila, kawala pa miya mabut in umol nila sangput in pangumulan, amon sambat sin basa akil valig na inyad to kawajiban isab sin kamaasan nila, in anarun na biyak sa huling kaanakan nila, amon wala pamiyabot haumul longta bulog sangput na yung pangumulan in biyak sahon na to na sila magpuasa hangka adlaw ruwa adlaw di habulan Ramadan hasupaya mabiyaksa sila pag-abot nila sumangput na yung pangumuran na maluhay na kanila tumunay sin piapardo kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pagpuasa. Dihay ni mga tayo mga da'a may Islam longta biyay ta dihay ni deng mga surat hikarwa in suway siya bulog al-bulog amo in longta sangput na in pangumuran in inibay ta dakato niyo bakas na na hati ko biya mga nasabot diha ini bangko no mabilang inang buok usog atawakan ang buok babae mabot na paamuin sinol bulog pagtagon pangumulan sangput na in pangumulan niya lamod diha ini nasabot na to nakauna na impangilahan mo kanila bang babae laong tabya mga datungan na sinamuin laong ta pagkabiyaksahan magdatong kanila amuin laong ta pagbulanon na in babae amuin sumangput na siya pangilahan mo kaniya bang siya laong ta diatungan na sinamuin kabiyaksahan magdatong ha mga kababaihan laong ta tiap-tiap bulan amuin maaptabya pagdugoon na sila amiyad to. Damikyan, laong ta pangilahan sinsangput na sila, bang laong ta manakainop na sila. Inya dumaklom na kato niyo pagtagon manakainop, so pa mabiyak mga laong ta na nakainop na indoon nagka bata-bata usog ataw bata-bata babae, ay kamamuhan ng si mga ulama, imagpanakainop na bata-bata usog. Bang siya na nakainop na sinpanakainop, di ko nasa buton diha iniha, ti ko biyak mga kaingatan na singkamo, na laong ta manunjokisin kasangput na simpangumuran niya. Damikyan din mga pangilahan ta sangput na yung pangumuran niya bang laong ta biya mga sambatsin bahasa tiyubuan na siya bahibo. Doon haamuin laong ta tampat amuin laong ta kabiyaksahan bang sumangput na inusog iban babae naon na bahibo magtubo doon kaniya iniadulit na sa buton long tayo maklum na kato niyo inshallah subhanahu wa ta'ala maparkala yadto hadi na long taro matungkan niya inasabot yadto wala siya diugo sabab naon ding mga babae di pagdugoon wala da na nakainup atawakan wala tiyubuan bahibo na dito na kita paamuin pangumuran bangko no mabilang na inusog atawakan babae sangput na yung pangumuran niya bang siya miyabot na pahangpot tag 5 katahon yung pangumuran niya no si mga fukahain yan manunjokisin in siya bang usog suwol na bang babae budyang na kaya wajiban na siya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na si mga pagpuasa Ramadan na in siya mawajib na kaniya magpuasa bang siya rin naman yan himinang sin pagpuasa na bardusa na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga katotoy murang haagam ma Islam inding ha mga long ta pangilahan mo sin long ta sangput na in pangumuran sin tiap-tiap ang katawring kato niyo at tawang kaanakan singkitan niyo kamanghuran singkitan niyo biya na sinasabot ta kainayad to magkulang maglabi amuyad tining ha pangilahan long ta sangput na in pangumuran sin tiap-tiap siulangan. Ikato mga palangon haagam ma Islam ding ha mga syarat sin pagpuasa ang si mga ulama, al-aqlu. Fala tajibu alal majnun. Amunain, al-aqlu. Hati niya taga-akkal. Suway in kaaunan, usog na mayan ataw kan babae naman habang sa muslimin, amun sangput in pangumuran niya, suway taga-akkal.
akal siya. Fala tajibu alal majnun, wala lang si mga ulama kaya wajiban in mga sila amuin majnun, dupang-dupang, wayroon akal niya. Amun tao bukon hasayo niya, wala, wayroon akal, dupang-dupang siya, na inyad to, minsan palong muna sangpot ng pangumuran niya, subul-las-las na siya, to abudyang las-las na, bang in bata yan, atawakan subul yan, atau abudyang yan, wayroon akal niya, lamod siya rin ha mga tao lang ta mabilang dupang-dupang tabiyayaon na wala siya kaya wajiban magpuasa di habulan Ramadan. Karena din ha mga syarat, minsan pa yung kaunan niya nag-agama Islam, sangpot na yung pangumuran niya, suway ray sabing kaunan niya taga-akal. Karena bang wayroon akal niya, na di yadto lang ta mawajib kaniya in pagpuasa Ramadan, di mawajib in pag-ibadat piyardo sin Allah Ta'ala doon kaniya, karena wala na jukop in syarat doon kaniya amo in mawajib in ibadat lang ta wajib kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yadto mga palangwan ha nga Islam inding ha mga lang ta syarat panagnaan pahikarwa pahikato nasabot sing kitahayin doon amo in lang ta manunjo kisin syarat mawajib in pagpuasa hatiap-tiap siulakan. Nasabot diha ini upat mga palangkon ha agama Islam. Laong ta indalil pa amoy nasabot taka inayad to dahil mga sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haman asin hadis amon long na rufi al-qalam an salas ya angkat long na inamuin qalam ballpen ia angkat ng hakatas di hisulat in katansin mahinang nila doon nakakangian masyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ding hatu jinisan sin mano siya ini di hisulat kanila in uno-uno na parkala mahinang nila kangian patuhan rabul alamin sulang hasara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang sila tuminggal sambahayang atau akan di magpuasa Ramadan, di ito'y sulat kanila kangian. Akan da siyo, hato na sabot ini. Muna, dahing ha bata-bata, hingga lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, mabot na siya paamuin ummul sangput na hatta yahtalim. Hingga siya sumangput na, amuin manakainop na siya. Bata-bata pa, wala pamyabot pa amin ummul balig na siya. Mang siya nakahinang pardusahan at wala nakatunay sin mga piyardo sin Allah Ta'ala, di yadto'y sulat kaniya kasaan. Bang in bata-bata pa, wala pamyabot ha ummul at tawakan si mangput na yung pangumuran niya. Ikarwa ding ha mga anil majnun hatta yafiq dahing haamuin tao narupang nalawa siya hasayo mayroon na akal niya hatta yafiq hingga makasayo na siya hawag to wala wayron pa na yun niya nalawa siya hasayo wayron akal niya minsan padlong mo sugul balog-balogan na bang way akal sin tao yan wala siya nakatunay sin piyardo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di adto bilangon kaniya pardosahan iaangkat in ballpen hipagsusulat di adto long tay sulat kanya kangian in nahinang niya karna bukon siya halom sin sayo niya hingga bang siya kaulian na makasayo na siya magbalik ng akal niya narituhad to magbalik na yung kawajib sin pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in nasabot diha ini muna amuin bata-bata hingga sumangput na siya ikarwa amuin way akal hingga magbalik ng akal niya iba na mong bata-bata lang ta sumangput na siya to nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Amuin bangin to nasabot ito kain na way parunin lawan niya, wala siya kawajibi mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot pa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith, amuin tao natutug siya, sa nakahinang siya, nakatinggal siya sa mga piyapardo sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, sa pama, sa siya natutug, limabay na in waktu zuhur, wala niya kaya tunay. Sampai iabutan waktu asar halam katukan na siya. Wala siya nakabati. Wala niya long takya sayuhan. Sin waktu na tuwi, karna natutug siya. Di yan tuwi sulat kaniya, batin siya nakatinggal sambahayang. Hingga bang siya makabati na, pagbati niya, na itunay niya, hindi nga mga kiyatumtuman niya, wala niya kaya tunay, dahil mga piyardo kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Arapon bang wala niya natunay karna halam katukan siya, di ed tumabilang ding mga longta pardosahan po Allah subhanahu wa ta'ala. So ding mga sarap dihay ni tayo mga daang may sa masabot dihay ni ding hadis to nasabot yan to dua rihay ni in nakasuod amunain albulog wal aqal amunain longta suway ingkaunan niya sangput ni pangumuran niya demikian suway da isab siya taga akal inyad tulam mo din mga syarat long tamawajib in pagpuasa sin mga tao kaya wajiban magpuasa. Ikaupat mga tayo mahudaa ka may Islam din mga long ta syarat sin pagpuasa al-qudratu ala sawm fala yajibu ala al-ajiz anhu. Amunain lamod din mga syarat mawajib in pagpuasa al-qudra ala sawm amuin makagaus siya muasa. Suway in kaaunan sintaw yan, makagaus siya magpuasa. Minsan pa in kaaunan niya Muslim siya, miyabot na siya paumol sangput in pangumuran niya, sarta tagaakkal siya, suway raisab in kaaunan niya, makagaus tumunay sin piyapardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajibu alal ajiji anhu. Di mawajib hatao way gaus niya magpuasa. Amun tao malamma, tao na sakit, tao nakalando na ingkalaas niya, amun di nakayahon tumunay sin piyardo, labilwa pagpuasa buwan Ramadan, inyad wala siya piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya in pagpuasa Ramadan. Suwayra in kaaunan niya, makagaus siya. At si makagaus, laong ta masambuin pamaranan, amuin wayroon, dahil mga ujur sara, diyari kaniya, hindi siya muasa, amuin laong ta balog-balugan siya, alam kusog iban kaya, at kan wala siya nasakit sin sakit, amuin makapiligro kaniya in pagpuasa, inyad to mga tayo mga daara ma Islam, lamod deng mga syarat, sin mawajib in magpuasa, suwaing kaaunan halawm gaus siya, gausin pamaranan, tumunay sindaakan sin Allah Ta'ala, amunain pagpuasa di habulan Ramadan, biidnillahi subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah mga katotemuran haara ma Islam, amuyad to indeng mga long tasyarat mawajib in pagpuasa sin tiap-tiap, deng kato niyo, balikan ko in upat na sabot, ika isa suway in kaaunan niya, nag-aara mahaara Islam, hikarwa suway sangput in pangumuran niya, hikatu suway tagaakkal siya, hikaupat suway in kaunan niya makagaus tumunay sin long tapya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in pagpuasa di habulan Ramadan. Mura-murahan mga palangwan haara Islam, amuyad to indeng ha mga long ta bilang mukaddima, panagnaan long ta pangadyan sin kita nyo tungod pa amo in paliharan sin pagpuasa di habulan Ramadan. Mura-murahan bang mayan sin Allah Ta'ala piag barakat in waktu sin kita niyo hamahapon ini, amo in nakahasil kita niyo pangadyan tungod pa amo in long ta pangadyan
hihinangon sing kita ha bulan Ramadan atau kan tungod pagpuasa piya wajib sin Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah Subhanahu wa taala supatan natuda karna long tayagad ta in kitab amo indi in sumuno deng mga pengajian ha kitab ini paliharan pagpuasa amo yadtuin long ta supatan sing kita niya susungon insyaallah Subhanahu wa taala. Hati ko baha patutubon ko na di ha waktu ini in long ta pengajian na to insyaallah Subhanahu wa taala. Murah-murahan piyag barakat sin Allah taala katon in waktu na to hamapon ini sarta taufikan damang kita niyo sin Allah Subhanahu wa taala paparkala amo in kawayaan niya imong kasusuwan karidaan sin Allah Subhanahu wa taala sarta mausal mapakay sing kita niyo in kabuhi na to iwan kakusog na to mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa taala. Murah-murahan matangbos na to puasahan indeng ha mga yadlawan sin Ramadan ha taon ini labi luwa insyaallah Subhanahu wa taala matunay na to inuno rin ha mga pawajib sin Allah taala tutunayon habulan ini deng naman ha adlawan niya sampai paruman niya amuin mahasil na to ing karayawan deng hadarat sin Allah Subhanahu wa taala sarta mahinang sababan hi kaampon sin pardosahan sin tiap-tiap sulakan deng kato niyo. Murah-murahan mga palawon ha Islam piyag barakat sin Allah taala kato niyo in laong ta pag-alop sing kita niyo di hatampat mulya ini. Salam kasila sa sing kami kanyo katan amunyan kamo biyayaon ni maalop kamo na nainghog di madyaga ha programa di Hanidaul Islam sarta amuin mangmayan in tilo sa subiban bayah pangatayan nato masi biwutang sin Allah taala supaya mahasil nato ing karayawan laong ta deng ha amuin ibadat patuhan na bulalamin mamaid na kami ha lapal kasilasa saplag pakatan hatiranan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.